душанбе лайф тақдим мекунад. салому дуруди худро ба ҳамаи он нафароне мерасонем ки айни замон моро тамошо доранд. барномаи равзанаи меҳр аст аз сомонаи душанбе лайф. дӯстмурод шарипов 28 ноябри соли 1984 дар деҳаи Сангтуда ба дунё омадааст. мактаби нӯҳи ҳамон деҳаро хатм намуда соли 2001 ба донишкадаи санъат ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда соли 2005 онро хатм намуд. аввалин саҳнае ки телевизионӣ ман бозӣ кардам базми ҷавонӣ гурӯҳи ҳаҷмигорони арабшо компания саҳнаи гӯнг. аввалин саҳнае ки нақшофарӣ намудааст базми ҷавонӣ бо гурӯҳи ҳаҷмигории арабшо нақши гӯнгро иҷро намуда байни мардум шӯҳратёр гашт. айни замон оиладор соҳиби ду фарзанд мебошад. дар сирки давлатӣ кор ва фаъолият мекунад. ҳазл дар ҳаёти инсонҳо нақша мебозад. дар баъзе ҷойҳо мегӯянд ки ба саломатии инсон фоидаовар аст. дар мавридҳои дигар бошад умри инсонро дароз мекунад. дуруд бинандагони азиз, барномаи равзанаи меҳр аст аз сомонаи душанбе лайф. дар студия бо шумо ҳастам Мунира Фатҳулло. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз чӣ гуна рӯз аст, яъне 1 апрел, рӯзи ҳаҷм, ҳазду шӯхӣ ва рӯзи ханда. ва имрӯз дар барнома нафареро даъват намудем, ҳаҷмигореро даъват намудем ки то тавонад бо ҳазду шӯхиҳояш тамоми моро болидарӯ гардонад. ҳаҷмигорӣ шинохта, оне ки тавонистааст бо шӯхиҳояш ба дилу дидаи мардум роҳ ёбад. дӯстмурод шарипов, мову шумо ин нафарро бо лақаби Дон Жуан бештар мешиносем. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. ташаккур. албатта даставвал ташаккурам мегӯям ба шумо ки дар барномаатон моро даъват кардед. имрӯз рӯзи ханда аст, рӯзе ҳаст ки рӯзи иди мо ҳам бигем хатонӣ мекунем ҳамчун ҳунарманд ҳаҷмигор. асосан рӯзи дурӯғгӯякҳо мегӯянд ки мо дурӯғ намегем, оне ки чизои дурӯға бисёр истифода мебарем. ҳамақадр рӯзи мо мегем сарбаланд бошед. албатта рӯзи ханда, рӯзи дурӯғгӯякон даставвал мехостем ки як анидод баҳри кулли мухлисон. рӯзҳои баҳорӣ, рӯзҳои афтобӣ, занаку мардак дар хона нишастанд. марду нишастагӣ баъд занак мега мардаке дидӣ дар газетаи зан ба мард чӣ навистиянд? ба мардак мега чӣ навистиянд ку бухон? мега ире бинавистиянд ки 95% мардҳо хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад ки мардак мега ана 5%-та ман ҳастум занак. ана 5% ки меган ман намуда ҳастум, мо хеле хиёнаткори хеле нестем мо. мега хабе то охирша бухонам, мега бухон. 95% мардҳо ва хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад ки мардак мега гуфтум ки ана 5%-та ман ҳастум. мега мардак ке беохи то охирша бухонам. мега бухон. 95% мардҳо хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад занак миҷозанд. омодагии шумо ба 1 апрел чӣ гуна буд? оё баҳри тамошобинон, баҳри мухлисонатон ягон саҳнаи ҷолибе омода намудед? албатта мо дар даводав ҳастем, дар паропар ҳастем ба баҳри мухлисони худ саҳначаҳои ҳаҷвию кинофилмҳои ҳаҷвӣ омода карда истодаем. албатта рӯзи 1 апрел метавонед аз тамоми нуқтаҳои дистфурӯшиу аз тамоми интернетҳои ютубҳо тамошо мекунед. ба ҳазур аст. тамошобинони мо якчанд рӯз пеш саволҳои худро ба сомонаи мо ирсол намуда буданд ва умедворем ки ҳоло шумо ба ҳамаи онҳо ҷавоб мегардонед. тӯли чанд сол аст ки ҳаҷмигорӣ мекунед? аслан ҳаҷмигор шудан, ба саҳнаро овардан ақидаи кӣ буд? рости гапро гӯям, ман аз хурдӣ як хеле одамҳоро, шахсиятҳоро мепурсанд ки шумо кай санъаткор шудед. мана дар ёдам нест. аз кӯдакӣ чашмамро ӯй кардаму аз ҳамун хурдӣ 1 2 3 4 ман ду яки каҷакдор ламка карда мегардам, хондам бар ман чӣ дар кор гуфта. дар ҳамун мактаби миёна то синфи 11 дар тамоми курҷокҳои хушдилонҳову андалебҳову чӯҷаи зарин буд. аз чӯҷаи зарин то ҳол ман намедонам ки кай ин касбамро интихоб кардам. чашмамро ҳуй кардаму дар ҳамин касбам дидам худамро. ва то ҳол дар ҳамин касб ё амри тақдир аст ё худованд, намедонам. мактаби миёнаро хатм кардем. худи устодҳо маро гирифта ба Данғара бурда, аз театри Данғара оварда дар донишгоҳи давлати санъати тоҷик ба номи устод Мирзо Турсунзода
квотаи президентӣ хати дохил шуда то ҳол кор ва фаъолият карда зиндагиро пеш бурда гаштӣ. медонед мухлисонатон бениҳоят кунҷков буданд ва ҳар як саҳнаҳоятонро медиданду ба онҳо чашм медӯхтанд. яъне ки як саволе пешниҳод карданд инҷо ба мо ки дар саҳнаҳоятон бештар номи Зикриёлло Ҳакимовро мегирифтаед. Ин ягон сабаби доштагист? албатта Зикриёлло ба ман ҳамдиҳа аст, ҳамчун устод аст. ҳурмат мекунем устодро. мумкин бисёр вақт суханҳои устодро истифода мебарем, ҳамчун тақлид мекунему. устод аст, бениҳоят инсони хуб аст. барои ҳамин дар ҳар ҷо ки шинему чӣ кунем гуфти устод Зикриёлло гуфта сухан мегӯем. барои ҳамин мумкин ин саволаро додам. замони гурӯҳе бо номи Арабшо ки дар он якчанд ҷавон ҳаҷмнигорӣ мекарданд, чаро ин гурӯҳ пароканда шуд? сабаби ҷудошавӣ аз он гурӯҳ? ростӣ гап бола гурӯҳи мо ҷудо шудагӣ нестем, ҳамамон якҷояем. вақтҳои донишҷӯ будем, дар як хобгоҳ хоб мерафтем, дар як хона хоб мерафтем, якҷоя саҳнаҳо меофаридем, дар халқ пешкаш мекардем. айни ҳол ҳама зан доранд, кӯдак доранд, аз думи зиндагиашон ҳастанд. як бародармон Сунатулло Мирзоев айни ҳол дар канали варзиш ба ҳайси режиссёр кор мекунад. Саъди Исмоилов рости гап вай касо бошанд дар футболи федератсияи футбол ҳастанд. ман ҳунарманди сирк ҳастам. айни ҳол ҳар кас дар кори давлатӣ ба корҳои худ банд ҳастем. гуфт ба қавли рӯсо па праздник ҷамъ мешем. агар праздник бошад ҷамъ шуда метавонем хеле якдигари монад як ҳафтада ду ҳафтада як бор мебинем. рости яъне ки дигар ҳаҷмнигорӣ кардан намехоҳанд? мехоҳанд, албатта мехоҳанд. вақт кам аст ки онҳо дар ҷои корҳои худашон банданд. вақт бошад албатта мекунем. маслиҳат ҳам шуда истодааст ки бо саҳначаҳои ҳаҷвию кинофилмҳо баҳри мухлисон пешкаш намоем. албатта вақт бошад мекунем иншоалло. дар ҷодаи ҳаҷмнигорӣ киро устоди аввалини худ меҳисобед? дар ҷодаи ҳаҷв ба ман бештар Зафар Зарифӣ кӯмак мекарданд. солҳое ки мо донишҷӯ будем, солҳои як конкурсиям, ба ман ҳаҷвро бештар Зафар Зарифӣ ки айни ҳол ҳаҷмнигори гурӯҳи маҳфилоро ҳастанд. дар ҷодаи санъат ҳар нафар идеали худро яъне кумири худро дорад. ба мо бисёр аҷиб аст. яъне Дӯстмурод киро идеали худ меҳисобад? рости гап ман ҳама устодои ҳаҷмнигороро ҳурмат мекунам. аз Бахтиёр Раимов, Ташриф Халилов, дигар устодоне ки ҳастанд, лаҳзои гуворо Ҷамшеди Ҳалим асту Хурмурод Сидиқ, акаи Насриддин, апаи Гулбиби, ҳамаи онҳо ба ман дӯст ҳастанд, рафиқ ҳастанд, рафтуомад дорем. ҳамаи онҳоро ман дӯст медорам, ҳурмат мекунам. рости гап ман амид аз хурдие ки чашми худро во кардам, мистер Бинро бениҳоят дар дилам наздик мистер Бин аст. бештар ман мистер Бинро тамошо мекунам, ҳаловат мебарам. фикр мекунам ки мистер Бин ин замон як латифае барои ҳамагон бигӯяд, яъне барои тамошобинони мо, барои мухлисони худ ки айни замон моро тамошо мекунад. албатта бозам гуфтем рӯзҳои баҳорӣ зану шавҳар дар хона нишастанд. занак тарафи мардакш мега ки мардаке 8 март гузашт, ягон чи туфам накардӣ. ина рӯзҳои баҳорӣ, ина наврӯзам гузашт, ягон чи туфам накардӣ. о ақлан як бор ба забони ширин як меҳрубоним ку, як дӯстдорим ку, бугу дӯстут медорум. ин мардакҳои тоҷик кам кам кандалаем ку. дига чӣ гуфтаншона медонам. мега занаке ту симкартаи маи. دیگه زنک سر میکنه اینا مری از سیم کارت کی نوچیزا گفت می لباسای کودکاشم میشم ایش صدیق روی میکنم ایش مکتب روی میکنم لباسای خشوتوک میکنم کار روی میکنم من از سیم کارت کی نوچیز شدم دیگه زنک سوداگی نکو او همین آدم بدیل میشوا یک که زنک کلاش کار میکنه آهی میگه این خودش تلفن گفته یو مرا سیم کارت یعنی دیلش دیگه زنک خرسان میشه و میره میگه زنکی سوده او تا کجا میدونی که این تلفنی ما 4 سیم کارت агар раваду Алоҷини Абдулло ба шумо пешниҳоди ҳамкорӣ намояд, шумо қабул мекунед? албатта қабул мекунам. устод аст. ростига ман бо ҳамроҳи устод кор кардем. солҳои пеш дар ёдам аст дар кохи ҷомӣ консерт мемондем. ҳаҷмнигорони гурӯҳи Арабшо, ҳаҷмнигорони гурӯҳи Ғарибшо, лаҳзои гуворо, ҳама каса. ман ростига якум бор устода дар ҳамонҷо дида будам. либосҳои милисагӣ хати омад.
گفت که کنسرت نمیشود همه را برورید کنسرت نمیشود. من راستی در حقیقت باور کردم که ملیسا اومده است و خلق ازل بیرون پیش کرده ایستاده است. گفتیم این کی است که اومده خیلی؟ گفتن هم حاج نگار از همکار خودمون است. بعد راستی بار اول استاد رو در همونجا دیده بودم، سالهای پیش بود 2003 بود، هم خیلی سالها بود. استاد از همون سالا میشناسم. البته در کینو فیلم هم در آینه بجیدا یک جای در فیلم هم اشتراک کرده ایم. نه میدونید ما صحنه هایی که اون نفر میآفرد آنها رو در نظر داریم. وای با فکرم که در صحنه هاش آدم در کونش همش رولش خودش بازی میکنه. آخر میدونید چی، ما اینجا در نظر داریم که یعنی شما رو آن گونه نقش دهند از اجراش میبرید، یعنی که از بودایی یک بار در یک صحنه از نقشی چند نفر رول بازی کرده میتوانید؟ البته چرا نه. ما در وقتی که دانشجو بودیم اتیود میکردیم شالا که ایهودهش میبریم، چرا نه. پس اگر علویدین عبدالله شما رو تکلیفی همکاری نماید قبول میکنید؟ البته. اکای علویدین اگر شما ما رو تماشا کرده ایستاده باشید پس بینید که ما یک جوانی با استعداد دیگر برای همکاری با شما پیدا نمودیم، یعنی که مخلصان ما انتظار صحنه های شما میشوند. عین زمان دوست مراد در کجا کار و فعالیت میکند؟ راستی که من در همه تئاترهای تاجیکستان کار کردم، بگم خطا نمیکنم. تئاتر اوهرون، تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان، سالهای دانشجویی و بعد از دانشجو کار کردم. این حال طول 4 سال می شود هنرمندی سیرک دولتی تاجیکستان هستم به حیث مسخره‌باز. در سیرک دولتی کار میکنم. پس غیر از این چی سبب شد که شما رو به فیلم سازی آوردید؟ این فیلم سازی من اکتیور دراما و کینو که خوندگی هستم. کسب اساسی من این فیلم سازی است، کینو سازی است. من کسبی که من خوندم اکتیور دراما و کینو است. البته من کسب خودم رو خور نمی کنم. در آینده باز کوشش میکنم که از این تر زیادتر و پیشرفته تر و با طلبات زمانه با طلبات دنیا جاگو فیلم بیافریم و نامبردار ملت و نامبردار وطن باشیم. میدونید پیش آدمان مخلصان امین نقش آفری های گروه عرب شورا به نهایت میپسندیدند. حالا میتوانید که یک چند صحنه از آنجا نقش آفری کنید اینجا؟ البته راستی گپ من اون سالها رول گنگ رو بازی میکردم. طول چند سال شده است رول گنگ رو بازی نکردم، لیکن این حال برای علم تو پاوجا علم تو علم تو پای علم تو پاوجا علم تو پایدا علم تو پای علم تو پای. بعد راستی گپ تقلید کاری بسیار میکردیم. تقلید از یک امر دارم کامیل بردیوف کامیل جان به نهایت آواز گوسپند کسلی رو میکرد، بعد آواز خر رو میکرد، کلاس رو بازی میکرد. راستی که با من آواز بز رو میکردم. این حال نمیدونم میتونم یا نه، کوشش میکنم. تقلید از بز. تمنیات خود رو به روز 1 اپریل به تماشاگران ما میکردید؟ تمنیات ما هنرمنداش چیست؟ البته تمنا میکنیم، دعا میکنیم که همه وقت در لبان مادران ما خنده و ایدا باشد. همه وقت تاجیکستان ما به مثل بهاران سرسبز و گلریز و زیبا باشد. دعا میکنیم که جوانان ما نامبردار ملت، نامبردار وطن، نامبردار شهرک خود باشند. جوانان همه وقت در خدمت پدر و مادر باشد، در خدمت خسر و خوشتومان باشد. چطور 4 پیر و 4 تکبیر میگویند. همه وقت در خدمت خلق خود باشد، در خدمت وطن مادر باشید. سربلند باشید. چونانه که همگان میدونند شما در فیلم آواره عشق نقش آفرینی نمودید، یعنی که آنجا لقب دون جوان رو به شما دادند. این ایده کی بود؟ دون جوان راستی که من بار اول یک کتاب رو میخوندم، باید که ما پرچه برای در اتیوت هم میگیم پرچه میگیم در وقت دانشجویی هر یک دانشجو به خودش یک پرچه را میبره نقش آفرینی میکنه به مثل اتیود و استادا نشان میده. بعد من راستی که یک کتاب رو خوندم از کتابخانه. دون جوان یک هنرمند فرانسوز، دون نامش، جوان فامیلیش. در هم کتاب خوندم که در اول کتابش نوشته که وقتی که من مردم مرا در دهانی در یک مسجد گور کنین که هر یک آدم نمازخوانی میدراید در بالای ما پاچش تازه کنه و بدروید. بعد به من اینترست برای چی؟ وای مسلمان شده مرده است. بعد خوندم کتابش، بعد یک پارچه‌اش گرفتم بازی کردم در همون نقشم. همون دون جوان در همون از وقتی دانشجوی دون جوان، بعد در همون کینو گفتن همون نام دون جوان همون تمام دیگه در همون کینو هم دون جوان گفتیم. تا حال
چقدر کینوها میفریم نام در کینوی میمون ناخونده جهانگیر جخ پیلوس، در دیگر کینو در کینو آینه بجلو صوبیر نام دارم، در دیگر کینو چند نامگذاری کردن تا حال مردم در کجای ببینن نام خودم رو نمیدونن و دون جوان گفته فریاد میکنن. دون جوان تا امروز در چند فیلم نقش آفرینی نمودید؟ در 10 فیلم گلاونی رول چی میگن نقش اساسی رو بازیدم و در 7 فیلم دیگر کوتاه رول بازی کردم. پس نقشه های دون جوانی ما در آینده چگونه است؟ چه نقشه هایی دارید؟ خیال میکنم که تا حال هیچ کاری نکردم، میخوام که یک کاری کنم که کارنامایی باشد. تا حالا باز خیال میکنم که کارنامایی نکردم، در جستجو هستم، در کوشش هستم یک کاری کنم که اقلا نامبرداری وطن باشم. اگر به شما پیشنهاد نمایند که از ساحه حجم‌نگاری دورتر رفته و به دیگر کار دست زنید، آیا شما قبول میکنید با یک مبلغ زیادتر؟ عجایب سوال. با این سوال شما من چنین گفتنیم که این صنعتی که در دل ما است، این حجمی که در دل ما است زمانوی کرده گپ زنیم یک ویروس است. ویروسی که در وجود ما است، این ویروس با مردن اگر مرا بعد از مردنم از تنم از وجودم برآمده نرود و فکرم که نه نمیرود. ما بودن بسیار کارها بودن که به ما پیشنهاد میکردن که بیا این خیلی میکنیم، این کار میشود، پولدار میشویم، بای میشویم. من رفیقای زیاد دارم. من در این فکر باری هم فکر نکردم در این باره که من از ساحه خودم جدا باشم. نه به فکرم نمیشود خیلی کار. البته من این پیشنهادها رو رد میکنم. من هم حج و فکرم که تا مردنم همین حج، من خودم یک آدمی خیلی بیام همین حج نباشد در یکم جا ششته نمیتونم که جای میرم محفل شوخی نداشته باشد چی باشد من ششته نمیتونم. راستی گپ در اونجا که خودم شوخی میکنم بعد برآمده از کفای کارم میشم تا از اول تا باخیر حج. در بیشتری صحنه ها با یک دختر یعنی یک دخترچه نقش آفرینی میکنید. آیا آن نفر دختر خود شما است؟ نه راستی گپ دختری من نیست. سالهای بعد از خدمت با یک دخترک با یک زنک راستی گپ شناسیم در یک توی معرکه محبت بانو. آن خانم با من پیشنهاد کردن که من یک دخترچه دارم به نهایت چست و چالاک است. راستی گپ در همون معرکه هم دخترک دیدم، با من پسند آمد، رقص‌های زیبا کرد. بعد من آن رو قبول کردم. تا حال با همراه هم بازی میکند. البته دختری من نیست، ما همچون شاگرد بگوییم ده شاگردم است. پس اینجا میگفتید که دوست مراد شریپوف اویلادور هستند و صاحب فرزند هستند که گل دخترانی ما امیدوار نشوند. با شکر خدا اویلادور هستم، صاحب دو دخترچه نازنین هستم، سمیه بانو و صبرینا بانو. انتظار نشد، شکر خدا اویلادورم. دوستان عزیز تا این دم با سامانه دوشنبه لایف بودید و در برنامه ما بودند دوست مراد شریپوف و از نام سامانه ما سپاسنامه تقدیم کرده می شود به دوست مراد شریپوف برای همکاری های دو جانبه. تشکر زیاد، میnnتدار هستم. سلامت باشند و هم خیلی برنامه ها زیاد شوند. مخلصانی که از پیش دیده نمیتوانیم ما را در همین کانال ها در به مثل دوشنبه لایف تماشا کنند و حلاوت ببرند، سربلند باشید. باقی پناه احمد به خدا. تماشاگران عزیز تا این دم برنامه روزانه مهر بود. مهمانی کشانه هر یکی شما یادآور میشویم که سرپرستی برنامه امروزه ما توری میبلی اورنگ بودند. اگر امروز توانسته باشیم ذره هم باشه تا شما رو بلده گردانیم زیاد خوشحال شدیم. تا برنامه های دیگر با سامانه دوشنبه لایف بمانید. دوشنبه لایف تقدیم میکند. سلام و درودی خود را به همه اون نفرانی میرسونیم که عین زمان ما رو تماشا دارند. برنامه روزانه مهر است از سامانه دوشنبه لایف. دوست مراد شریپوف 28 نوامبر سال 1984 در دهه سنگتوده به دنیا آمده است. مکتب نهی همان دهه را ختم نموده سال 2001 به دانشکده صنعت و فرهنگی جمهوری تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده. سال 2005 آن را ختم نمود. دخترک شروع ممکنه شما را گپ بده. اولین صحنه که تلویزیونی من بازی کردم
بزم جوانی گروه حجمیگران عربشو کمپانیا صحنه گنگ. аввалин саҳнае ки нақшофарӣ намудааст базми ҷавонӣ бо гурӯҳи ҳаҷмигории арабшо нақши гунгро иҷро намуда байни мардум шӯҳратёр гашт. айни замон оиладор соҳиби ду фарзанд мебошад. дар сирки давлатӣ кор ва фаъолият мекунад. ҳазл дар ҳаёти инсонҳо нақша мебозад. дар баъзе ҷойҳо мегӯянд ки ба саломатии инсон фоидаовар аст. дар мавридҳои дигар бошад умри инсонро дароз мекунад. дуруд бинандагони азиз, барномаи равзанаи меҳр аст аз сомонаи душанбе лайф. дар студия бо шумо ҳастам мунираи фатҳулло. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз чӣ гуна рӯз аст, яъне 1 апрел, рӯзи ҳаҷм, ҳазду шӯхӣ ва рӯзи ханда. ва имрӯз дар барнома нафареро даъват намудем, ҳаҷмигореро даъват намудем ки то тавонад бо ҳазду шӯхиҳояш тамоми моро болида рӯҳ гардонад. ҳаҷмнигорӣ шинохта, оне ки тавонистааст бо шӯхиҳояш ба дилу дидаи мардум роҳ ёбад. дӯст Мурод Шарипов, мову шумо ин нафарро бо лақаби Дон Жуан бештар мешиносем. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. ташаккур. албатта даст аввал ташаккурам мегӯям ба шумо ки дар барномаатон моро даъват кардед. имрӯз рӯзи ханда аст, рӯзе ҳаст ки рӯзи иди мо ҳам бигем хато намекунем, ҳамчун ҳунарманд ҳаҷмнигор. асосан рӯзи дурӯғгӯяко мегӯянд ки мо дурӯғ намегем, оне ки чизои дурӯға бисёр истифода мебарем. ҳамон ки рӯзи мо мегем сарбаланд бошед. албатта рӯзи ханда, рӯзи дурӯғгӯякон, даставвал мехостем ки як анидод баҳри кулли мухлисон. рӯзҳои баҳорӣ, рӯзҳои афтобӣ, занаку мардак дар хона нишастанд. ҳарду нишастагӣ баъд занак мега мардаке дидӣ дар газетаи зан ба мард чӣ навистиянд? ба мардак мега чӣ навистиянд ку бухон? мега ира бинавистиянд ки 95% мардҳо хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад ки мардак мега ана 5% ма ҳастум занак. ана 5% ки меган ма намуда ҳастум, мо хеле хиёнаткори хеле нестем мо. мега хабе то охирша бухонам, мега бухон. 95% мардҳо ва хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад ки мардак мега гуфтум ки ана 5% ма ҳастум. мега мардак ке беохи то охирша бухонам. мега бухон. 95% мардҳо хиёнаткор ва духтарбозанд. ана 5% дигар бошад занак миҷозанд. омодагии шумо ба 1 апрел чӣ гуна буд? оё баҳри тамошобинон, баҳри мухлисонатон ягон саҳнаи ҷолибе омода намудед? албатта мо дар даводав ҳастем, дар паропар ҳастем, ба баҳри мухлисони худ саҳначаҳои ҳаҷвию кинофилмҳои ҳаҷвӣ омода карда истодаем. албатта рӯзи 1 апрел метавонед аз тамоми нуқтаҳои дистфурӯшӣ ва аз тамоми интернетҳои ютубҳо тамошо мекунед. ба ҳазур ҳаст. тамошобинони мо якчанд рӯз пеш саволҳои худро ба сомонаи мо ирсол намуда буданд ва умедворем ки ҳоло шумо ба ҳамаи онҳо ҷавоб мегардонед. тӯли чанд сол аст ки ҳаҷмнигорӣ мекунед? аслан ҳаҷмнигор шудан, ба саҳна рӯ овардан ақидаи кӣ буд? расти гапро гӯям, ман аз хурдӣ як хеле одамҳоро, шахсиятҳоро мепурсанд ки шумо кай санъаткор шудед. мана дар ёдам нест. аз кӯдакӣ чашмамро ҳуй кардаму аз ҳамон хурдӣ 1 2 3 4 ман ду яки каҷакдор ламка кардам мегардам хондам бар ман чӣ дар кор гуфта дар ҳамон мактаби миёна то синфи 11 дар тамоми курҷокҳои хушдилонҳову андалебҳову чӯҷаи зарин буд. аз чӯҷаи зарин то ҳол ман намедонам ки кай ин касбамро интихоб кардам. чашмамро ҳуй кардаму дар ҳамин касбам дидам худамро ва то ҳол дар ҳамин касб ё амри тақдир аст ё худованд намедонам. мактаби миёнаро хатм кардем. худи устодҳо маро гирифта ба Данғара бурда, аз театри Данғара оварда дар донишгоҳи давлати санъати тоҷик ба номи устод Мирзо Турсунзода квотаи президентӣ хати дохил шуда то ҳол кор ва фаъолият карда зиндагиро пеш бурда гаштем. медонед мухлисонатон бениҳоят кунҷкоб буданд ва ҳар як саҳнаҳоятонро медиданду ба онҳо чашм медӯхтанд. яъне ки як саволе пешниҳод карданд инҷо ба мо ки дар саҳнаҳоятон бештар номи Зикриёлло Ҳакимовро мегирифтаед. ин ягон сабаби доштагист? албатта Зикриёлло ба ман ҳамдиҳа ҳаст, ҳамчун устод аст. ҳурмат мекунем устодро. мумкин бисёр вақт суханҳои устодро истифода мебарем, ҳамчун тақлид мекунему. устод аст, бениҳоят инсони хуб аст. барои ҳамин дар ҳар ҷо ки шинему чӣ кунем гуфти устод Зикриёлло гуфта сухан мегӯем. барои ҳамин мумкин ин саволро доданда.
замони гурӯҳе бо номи арабшо ки дар он якчанд ҷавон ҳаҷмнигорӣ мекарданд, чаро ин гурӯҳ пароканда шуд? Сабаби ҷудошавӣ аз он гурӯҳ? рости гап бола гурӯҳи мо ҷудо шудагӣ нестем, ҳамамон якҷояем. Вақтҳои донишҷӯ будем, дар як хобгоҳ хоб мерафтем, дар як хона хоб мерафтем, якҷоя саҳнаҳо меофаридем, дар халқ пешкаш мекардем. айни ҳол ҳама зан доранд, кӯдак доранд, аз думи зиндагиашон ҳастанд. Як бародармон Сунатулло Мирзоев айни ҳол дар канали варзиш ба ҳайси режиссёр кор мекунад. Саъди Исмоилов рости гап вай касо бошанд дар футболи федератсияи футбол ҳастанд. Ман ҳунарманди сирк ҳастам. айни ҳол ҳар кас дар кори давлатӣ ба корҳои худ банд ҳастем. гуфт ба қавли рӯсо па праздник ҷамъ мешавем. Агар праздник бошад ҷамъ шуда метавонем хеле якдигари монад як ҳафтада ду ҳафтада як бор мебинем. рости яъне ки дигар ҳаҷмнигорӣ кардан намехоҳанд? мехоҳанд, албатта мехоҳанд. вақт кам аст ки онҳо дар ҷои корҳои худашон банданд. вақт бошад албатта мекунем. маслиҳатам шуда истодааст ки бо саҳначаҳои ҳаҷвию кинофилмҳо баҳри мухлисон пешкаш намоем. албатта вақт бошад мекунем иншолло. дар ҷодаи ҳаҷмнигорӣ киро устоди аввалини худ меҳисобед? дар ҷодаи ҳаҷв ба ман бештар Зафар Зарифӣ кӯмак мекарданд. солҳое ки мо донишҷӯ будем, солҳои як конкурсиам, ба ман ҳаҷвро бештар Зафар Зарифӣ ки айни ҳол ҳаҷмнигори гурӯҳи маҳфилоро ҳастанд. дар ҷодаи санъат ҳар нафар идеали худро, яъне кумири худро дорад. ба мо бисёр аҷиб аст, яъне Дӯстмурод киро идеали худ меҳисобад? рости гап ман ҳама устодои ҳаҷмнигороро ҳурмат мекунам. аз Бахтиёр Раимов, Ташриф Халилов, дигар устодоне ки ҳастанд, лаҳзои гуворо Ҷамшеди Ҳалим асту Хурмурод Сидиқ, акаи Насриддин, апаи Гулбиби, ҳамаи онҳо бо ман дӯст ҳастанд, рафиқ ҳастанд, рафтуомад дорем. ҳамаи онҳоро ман дӯст медорам, ҳурмат мекунам. рости гап ман амид аз хурдие ки чашми худро во кардам, мистер Бинро бениҳоят дар дилам наздик мистер Бин аст. бештар ман мистер Бинро тамошо мекунам, ҳаловат мебарам. фикр мекунам ки мистер Бин. ин замон як латифае барои ҳамагон бигӯед, яъне барои тамошобинони мо, барои мухлисони худ ки айни замон моро тамошо мекунад. албатта бозам гуфтем рӯзҳои баҳорӣ зану шавҳар дар хона нишастанд. занак тарафи мардакш мега ки мардаке ҳаштуми март гузашт, ягон чи туфам накардӣ. ина рӯзҳои баҳорӣ, ина наврӯзам гузашт, ягон чи туфам накардӣ. о ақлан як бор ба забони ширин як меҳрубоним ку, як дӯстдорим ку, охи бугу дӯстут медорум. ин мардакҳои тоҷик як кам кандалаем ку. дига чӣ гуфтанша намедонам. мега занаке ту симкартаймаи. دیگه زنک سر میکنه اینا مری از سیم کارت کی نوچیزا گفت می لباسای کودکاشم میشم ایش صدیق روی میکنم ایش مکتب روی میکنم لباسای خشوتوک میکنم کار روی میکنم من از سیم کارت کی نوچیز شدم دیگه زنک سوداگی نکو او همین آدم بدیل میشوا یک که زنک کلاش کار میکنه آهی میگه این خودش تلفن گفته یو مرا سیم کارت یعنی دیلش دیگه زنک خرسان میشه و میره میگه زنکی سوده او تا کجا میدونی که این تلفنی ما 4 سیم کارت агар раваду Алоддин Абдулло ба шумо пешниҳоди ҳамкорӣ намояд, шумо қабул мекунед? албатта қабул мекунам. устод аст. ростига ман бо ҳамроҳи устод кор кардем. солҳои пеш дар ёдам аст дар кохи ҷомӣ консерт мемондем. ҳаҷмнигорони гурӯҳи арабшо, ҳаҷмнигорони гурӯҳи ғарибшо, лаҳзои гуворо, ҳама каса. ман ростига якум бор устода дар ҳамонҷо дида будам. либосҳои милисагӣ хати омад гуфт ки консерт мешавад, ҳамаро бароред, консерт мешавад. ман ростига дар ҳақиқат бовар кардам ки милиса омадаасту халқ аз зал берун пеш карда истодааст. гуфтем ин ки аст ки омадаи хеле. гуфтанам ҳаҷмнигор аст, ҳамкори худамон аст. баъд ростига бори аввал устодро дар ҳамонҷо дида будам. солҳои пеш буд, 2003 буд, ам хеле солҳо буд. устод аз ҳамон солҳо мешиносам. албатта дар кинофилмам дар оинаи беҷидо якҷоя дар филмам иштирок кардаем. не медонед мо саҳнаҳое ки он нафар меофарад онҳоро дар назар дорем. вай ба фикрам ки дар саҳнаҳош одам дар кор нест, ҳамаша ролша худаш бозӣ мекунад. охир медонед чӣ, мо инҷо дар назар дорем ки яъне шуморо он гуна нақш диҳанд аз иҷрояш мебароед, яъне ки аз будаи як бора дар як саҳна аз нақши чанд нафар ролбозӣ карда метавонед? албатта, чаро не. мо дар вақтҳое ки донишҷӯ будем этюд мекардем, шоро ки айҳодааш мебароем, чаро не. пас агар Алоддин Абдулло шуморо таклифи ҳамкорӣ намояд, қабул мекунед? албатта.
акай Аловитдин, агар шумо моро тамошо карда истода бошед, пас бинед ки мо як ҷавони боистеъдоди дигар барои ҳамкорӣ бо шумо пайдо намудем. яъне ки мухлисони мо интизори саҳнаҳои шумо мешаванд. айни замон Дӯстмурод дар куҷо кор ва фаъолият мекунад? ростига ман дар ҳама театрҳои Тоҷикистон кор кардам, бигӯям хато намекунам. Театри Авҳорун, театри Лоутӣ, театри ҷавонон, солҳои донишҷӯию баъд аз донишҷӯ кор кардам. айни ҳол тӯли 4 сол мешавад ҳунарманди сирки давлати Тоҷикистон ҳастам ба ҳайси масхарабоз. дар сирки давлатӣ кор мекунам. пас ғайр аз ин чӣ сабаб шуд ки шумо рӯ ба филмсозӣ овардед? ин филмсозӣ, ман актёр драма ва кино ки хондагӣ ҳастам, касби асосии ман филмсозӣ аст, киносозӣ аст. Ман касбе ки ман хондам актёр драма ва кино аст. албатта ман касби худамро хор намекунам. дар оянда боз кӯшиш мекунам ки аз ин тар зиёдтару пешрафтатару ба талаботи замона, ба талаботи дунё ҷавгӯ филм биофариму номбардори миллату номбардори ватан бошем. медонед, пеш одамон мухлисон амин нақшофариҳои гурӯҳи арабшуро бениҳоят меписандиданд. ҳоло метавонед ки якчанд саҳнае аз он ҷо нақшофарӣ кунед инҷо? албатта, рости гап, ман он солҳо роли гунгро бозӣ мекардам. тӯли чанд сол шудааст роли гунгро бозӣ накардам, лекин айни ҳол барои баъд рости гап тақлидкорӣ бисёр мекардем. тақлид аз як амра дорам, Комил Бердиев, Комилҷон, бениҳоят овози гӯспанди касалиро мекард, баъд овози ханро мекард, келасро бозӣ мекард. рости гап ба ман овози бузро мекардам. айни ҳол намедонам метавонам ё не, кӯшиш мекунам. тақлид аз буз. таманниёти худро ба рӯзи 1 апрел ба тамошобинони мо мекардед? таманниёти мо ҳунармандош чист? албатта таманно мекунем, дуо мекунем ки ҳама вақт дар лабони модарони мо ханда ҳувайдо бошад. ҳама вақт Тоҷикистоно мо ба мисли баҳорон сарсабзу гулрезу зебо бошад. дуо мекунем ки ҷавонони мо номбардори миллат, номбардори ватан, номбардори шаҳраки худ бошанд. ҷавоно ҳама вақт дар хизмати падару модар бошед, дар хизмати хусру хуштоман бошед, чӣ тавре 4 пиру 4 такбир мегӯянд. ҳама вақт дар хизмати халқи худ бошед, дар хизмати ватан модар бошед. Сарбаланд бошед. чуноне ки ҳамагон медонанд, шумо дар филми Овораи ишқ нақшофарӣ намудед. яъне ки он ҷо лақаби Дон Жуанро ба шумо доданд. ин идеяи кӣ буд? Дон Жуан, рости гап, ман бори аввал як китобро мехондам. бояд ки мо порча барои дар этюд ҳам мегӯем, порча мегӯем дар вақти донишҷӯӣ. ҳар як донишҷӯ ба худаш як порчаро мебарояд нақшофарӣ мекунад, ба мисли этюд ба устодо нишон медиҳад. баъд ман рости гап як китобро хондам аз китобхона. Дон Жуан як ҳунарманди франсуз, Дон номаш, Жуан фамилияш. дар ҳам китоб хондам ки дар аввали китобаш нависта ки вақте ки ман мурдам, маро дар даҳани дар як масҷид гур кунем ки ҳар як одами намозхонӣ медарояд, дар болои ма почаша тоза канав бидрояд. баъд ба ман интерес шуд, барои чӣ? вай мусулмон шуда мурдааст. баъд хондам китобша, баъд як порчаша гирифтам, бозӣ кардам дар ҳамо нақшам. ҳамо Дон Жуан дар ҳамо аз вақти донишҷӯи Дон Жуан, баъд дар ҳами кино гуфтан ҳамо номад Дон Жуан, ҳамо тамом дига дар ҳами кино ҳам Дон Жуан гуфтем. то ҳол чӣ қадар киноҳо мефарем номондана. дар як кинои Меҳмон нохонда Ҷаҳонгир Ҷаха Пилус, дар дигар кино, дар кинои Оинаи Беҷило Собир ном дорам, дар дигар киноҳо чанд номгузорӣ карданд. то ҳол мардум дар куҷое бибинанд, номи худамро намедонану Дон Жуан гуфта фарёд мекунам. Дон Жуан. то имрӯз дар чанд филм нақшофарӣ намудаед? дар 10 филм главни рол, чӣ мегӯянд, нақши асосиро бозидаму дар 7 филми дигар кӯтоҳ рол бозӣ кардам. пас нақшаҳои Дон Жуани мо дар оянда чӣ гуна аст? чӣ нақшаҳое доред? хаёл мекунам ки то ҳол ҳеҷ коре накардам. мехоҳам ки як коре кунам ки корнамоӣ бошад. то ҳоло боз хиёл мекунам ки корнамоӣ накардам. дар ҷустуҷӯ ҳастам, дар кӯшиш ҳастам. як коре кунам ки ақаллан номбардори ватан бошам. агар ба шумо пешниҳод намоянд ки аз соҳаи ҳаҷвнигорӣ дуртар рафтаву ба дигар кор даст занед, оё шумо қабул мекунед бо як маблағи зиёдтар?
عجایب سوال. با این سوال شما من چنین گفتنیم که این صنعتی که در دل ما است، این حجمی که در دل ما است، زمانوی کرده گپ زنیم یک ویروس است. ویروسی که در وجود ما است، این ویروس با مردن اگر مرا بعد از مردنم از تنم از وجودم برآمده نرود، با فکرم که نه نمی رود. ما بودن بسیار کارها بودن که به ما پیشنهاد میکردن که بیا این خیلی میکنیم، این کار میشود، پولدار میشویم، بای میشویم. من رفیقای زیاد دارم. من در این فکر باری هم فکر نکردم در این باره که من از ساحه خودم جدا باشم. نه، به فکرم نمیشود خیلی کار. البته من این پیشنهادها رو رد میکنم. من هم حج به فکرم که تا مردنم همین حج. من خودم یک آدمی خیلی بیام همین حج نباشد در یکم جا شیشته نمیتونم که جای میرم محفل شوخی نداشته باشد چی باشد من شیشته نمیتونم. راستی گپ در اونجا که خودم شوخی میکنم بعد برآمده از کفای کارم میشم تا از اول تا به آخر حج. در بیشتر صحنه ها با یک دختر یعنی یک دخترچه نقش آفرینی میکنید. آیا آن نفر دختر خود شما است؟ نه، راستی گپ دختری من نیست. سالهای بعد از خدمت با یک دخترک با یک زنک راستی گپ شناسیم در یک توی معرکه محبت بانو. آن خانم با من پیشنهاد کردن که من یک دخترچه دارم به نهایت چست و چالاک است. راستی گپ در همون معرکه هم دخترک دیدم. با من پسند آمد، رقص‌های زیبا کرد. بعد من آن رو قبول کردم. تا حال با همراه هم بازی میکند. البته دختری من نیست. همچون شاگرد بگوییم ده، شاگردم است. پس اینجا میگفتید که دوست مراد شریپوف اویلادور هستند و صاحب فرزندی هستند که گل دخترانی ما امیدوار نشوند. با شکر خدا اویلادور هستم. صاحب دو دخترچه نازنین هستم، سمیه بانو و صبرینا بانو. انتظار نشد، شکر خدا اویلادورم. دوستان عزیز، تا این دم با سامانه دوشنبه لایف بودید و در برنامه ما بودند دوست مراد شریپوف و از نام سامانه ما سپاسنامه تقدیم کرده می شود به دوست مراد شریپوف برای همکاری های دو جانبه. تشکر زیاد. میnnتدار هستم. سلامت باشند. و هم خیلی برنامه زیاد شوند. مخلصانی که از پیش دیده نمیتوانیم ما را در نمخ کانال ها در به مثل دوشنبه لایف تماشا کنند و حلاوت ببرند. سربلند باشید. باقی پناه احمد به خدا. تماشاگران عزیز، تا این دم برنامه روزانه مهر بود. مهمانی کشانه هر یکی شما یادآور میشویم که سرپرستی برنامه امروزه ما توری میبلی اورنگ بودند. اگر امروز توانسته باشیم ذره هم باشه تا شما رو بلده گردانیم زیاد خوشحال شدیم. تا برنامه های دیگر با سامانه دوشنبه لایف بمانید.